Halo, selamat malam. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 01266166. Ini ialah mangkuk-mangkuk daripada Pakatan Harapan, AMDAP dan lain-lain parti daripada Sabah dan Sarawak. Semua makan gaji buta. Kerja diorang daripada pagi sampai petang, meeting. Macam mana mau tarik subsidi, macam mana mau kasih naik itu tax, kasih tambah ini tax. Macam mana mau buat undang-undang karut, tarik kebebasan bersuara. Itu saja dia orang punya kerja. Siang malam macam mana mau susahkan rakyat, itu saja dia orang punya kerja. You orang buatlah meeting, macam mana mau tolong rakyat, macam mana mau turunkan kos sara hidup rakyat, macam mana mau bagi pendidikan percuma, macam mana mau bagi satu servis yang baik untuk semua public transport tau, KTM ke, bus ke, macam mana mau bagi servis yang baik dekat hospital-hospital di mana rakyat Malaysia sekarang kena tunggu 5-6 jam hanya mau jumpa doktor. Mau operation mau sampai 1 tahun lebih kena tunggu. Macam mana Perkeso mau bagi perkhidmatan yang terbaik kepada semua pencarum yang telah mencarum hampir berpuluh tahun. Bila diorang punya kaki tangan kaki kena potong pun tak boleh dapat itu pension ilat. Itu semua diorang mau buat lah. Apa diorang pergi meeting dekat sana hari-hari? Saya tengok diorang punya meeting hari-hari mau kasih susahkan rakyat saja. Lagi baik kasih taruh racun, kasih bunuh semua rakyat lah. Senang saja. Hari-hari tau. 2 hari lepas keluar satu sistem teks baru. Sistem teks baru, SST 8% campur lagi 10% untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang tertentu. I really don't understand apa lu orang buat dalam ini meeting tau. Rakyat undi you kerana lu orang buat semua janji-janji dulu tau, janji-janji mau hapuskan tol lah, mau bagi pendidikan percuma lah, hospital percuma lah, naik perkhidmatan public transport percuma lah. Semua lu orang cakap mau buat dulu. Sekarang semua itu tak buat. Rakyat sekarang seperti surah jatuh, ditimba tangga tau. Satu persatu tangga jatuh atas kepala dia orang. Macam-macam teks dikenakan. SST naik 8%, sekarang lagi tambah lagi 10%. Subsidi minyak ditarik, subsidi petrol ditarik, macam-macam subsidi akan ditarik. TNB pun sekarang mau naik 14.2%. I really don't understand lah this stupid bloody government now. And you know who to be blamed tau? Mau salahkan siapa tau? Salahkan semua rakyat Malaysia yang bodoh pergi undi ini macamnya kabinet, ini macamnya government. Sekian, terima kasih.